Shubor nakaslem jong udongsan hima. Hadian katu kene benai belakang dam ya kayo Markasa. Kabahab ru hapok kasnong Markasa, East and West Khasi Hills District. Namar ka jingpang COVID kat kendai. Ka joint committee jong kasnong Markasa bat kayo Markasa. Kalapan benapat ba, syabaro kinong wan yo, kinong di, kinong wan tien. Bayakan ni kayo on pelebiang hakalay pautarek ubenay nay wiang arhajar arpawe. Usodar kasnong Markasa hakajuk kapor kum chairman ka committee uba TS Warjeri. Ulaong baka jing pleno ya kani kayo kadairu hadian balayo ya ka jingbet na Deputy Commissioner ke East and West Khasi Hills District uba W Nongsin. Nagaliang jonga kum usodar snong jonga snong Markasa kum juro kum chairman jonga joint committee jonga snong bat kayo Markasa. Ngapen benar siapi baru kinong wan di wan thi hapo jong kayo Markasa ba on plino ya kayo Markasa ha ka live hotrik November arajar arpuwe kata ka bomot ha kanigas ni baar ka banwan di haswa jong kata kandan gejing penkut ya kayo namar bun ki semyo ki dukan borok ki ladap da ki nyut ki nyer ki plang ki kenbat kum saya kani ngilai penbet ba ngin pen khu je ga yo ha ka al pun reu tere yung November arjar apwe bat kum tala kentu ya paro kinong syong dukan ba kinwan ha ka tigesngi ban ya trelang rengkat bat kasnong bat ladadan kibawan penkoi kamploy kata ro kan bahasibun nang ta ladan bon kidukan kibalajat bat kibalapra kum ta kadan kam ye kitrai dukan banwan ban sna ne repair haswa ketika sngi ban play ya kayo ngi play ya kayo da kabangilayo yaga permission now DC jongi ba W now state but kata ka permission ka badai dated na mairang kat pratrik arajar arhuwe huni punai hi November but kita ki kendan kilong kumne kabaning kong day ban bu ya ki volunteer haman ki benta jong kayo ban pet ya ki nong wan yo kinom penken ya ki kendan ya da COVID-19 kabar borok ki bawan ha ki yo ki day bandeng ya ki mas hakar kom kabadai kabalai day ban penbiang ki jaka sakti bat saban ha ki jaka ban rung hapo yo kabasau de ban pet ya ka jing yang jingai ye song jingai kuman ruput